hatali na ko na magdokser asa sa buru kana sa buru ng batikna molo asa sa buru di hana agidoli naman agabi parsauna sawani manang subarinda nung ados tayo namin rajani hangadoli dihami ko para no punami tos lumongo asa nagabi hamu nalaho persaut di lota di konon manang persinabu alaniu pasatanya pakatayonom tuhamu ko para no punami ima ko para no punami sa Nagura ope jaro hamu masya nabinggan moli ate oleh tema di tidak selalu napoparan do putar orsak mengatasi nababat oras jalada biduhi di kota Medanon mangulahon akan ditugas sadakahi do sadauduan oro tutu dua dohita sadar at oputa orsak mengatasi nababat ima sadar nagudang do siromonggur kamu manuaeng anggi doli do siromonggur apa suruh dihami sedang nagudang di pasar kamu nagabi hami pakataman maktau di udota korminon kami pe udalo hami ma do denggan buana dan itu maksauta jadi persisian itu memang langsung bah bolo tukira ganami terus ruhaka bolo na biasa di 4 tahun ya pirape mali simak gabi mah. Jadi mau lihat tema di Duhata, mau lihat tema yang di Pungwata, apalagi hari Borminon, Roni, si Pangalapoki. Dia mata raja do inata suripada. Kami si margana baba makal mau leteon dia romuna do iman amartia kita Borminon. Raja nami do inak suripada. Masa itu gak sendirian aku kalau marujung sada na tua-tua babuao main na tua maktaraja terlumau bima tua kahorong ni hula-hula do gua ka raja ni dong asahuta nang ale-ale do akan namar dong atubu dia damang nami na marujung molu na bostang di bagas nuain seorang mau tahun 1940 sia Jala marhasohotang maadoh boru nirajai ima boru pakmahat tahun 1920 sada di bahasa-bahasa ontuang maadi para anak konon dinasida sada anak 2 boru jala nunga sohot sudi marpahopu siang anak marpahopu siang boru iya nang damang nami na bostang di bagas marujung molu mau di hari Jumat tanggal 12 bulan sia tahun 2025 toho pukul 10 UIP di Jabu damang namion marumur ma di ujung ngoluna 70 tahun jala margoar mon arbet pangihutan nababan opu geresia doli dari abang raja inak sori pada pusat kapi hami margana beba ulaun marsugut ima ulaun saur madua imana parjodo buara jadi dong masau tahu pasat time bang andok pe hutihan yang betul judul mau lihat tema judul setuju mana dang itu enggak cakas nakin pada kamu jujur guru malam riwayat ni amat sadang guru jadi berusia kami dengan sahuta kita ada udah waktu jangan takas dulu foto kami pe dia riwayat hidup ni amat tahun 50 Grecia dan lebih jadi siap kami dengan sahuta setuluk mak setuluk mak kata udah usah maju alai nak besok ni tonglo si pada korong tawak kau udah takas pada lupir dan tidak digor di ulah termasuk tasoni medo channel kali raja di dongas sauta open wae mangido panero mami turajai tulang ngami sini tonga dia baru lihat kamu turajai tulang ngami sini tonga boleh tema di hamu nguru nabi margana baba iya ulat tersugut ulaun sarwatura atau pikrosi manguru itu akas dua mi opor tu bere nami lain nami opung desior so ni mahata se nami pulang
Nanti kosi ulang sarma tua mah udah teman sugut. Boleh ate matulang. Dirajai ulah-ulah nami pampahan. Bupang itu suara siang itu kepapahan. Wah, abang. Do surata ang gidoli. Boleh sino out mengalusi nak komen bang. Ga serhat. Kaya masih akun di horas dihamuna ang bernami keluarga besar Nababan. Ada tu kau mau tutur apa yang mas tahu juga, sudah. Tidur marana, tidur marboro, nunga marpohuk tu siya nana marpohuk tu siya poro. Ima la nami, ima opogresia Nababan. Dipanggil kamu na, di sadani rohamuna. Ia ulau marsugut, ulau sarbatua. Hari pensiun hula-hula muna. Coba papahan. Mana lebih naudi dari kepahami di saluk diak kapangidang muna. Gabi ka na huras. Boleh ate bang tulang. Bona tulang namin kasoy. Lek kamu. Lem miki, bona tulang ko kasoy. Boleh ate madudu itu hatta mo dapat mandi. Mulunga di patorok kasu tutu. Lunga tir marana tir marburu. Tir orang tir. Amana taha holong yon. Hami pesian Tir. bola tulang. Situ lo bilau di nadeng ma doron naik putih mah. Boleh ate matulang. Bona ni hari nami sili to nga siang lobu sirega. Tulang robo nami hari anja. Lem lagi. Boleh ati mah dihamu abang guru namin. Nunga di patene suka munakin semua jurgulu singkat ni abang guru naum sarmatuan. Mulo kami siap tulang lorobot hari aja. Manolu pinauli nadeng mah apa yang guru sibuk mah. Boleh ate matulang. Hula-hula na maramarangi. Perdolo dapat teruan. Sili to nga. Siburia. Buta dulu. Boleh ate mah abang guru, boleh sian hami hula-hula nama orang juta juru, situ lo pinauli nadeng mami, budi mah. Hula-hula parsiap. Simbolo. Mulai ate mah bos. Boleh siap kami hula-hula na posong berkesipul. Nungadus roh mihasuhuda, doa sahuda. Do hula-hula saluhuna jabo siap kami hula-hula poso menulur binaulik keringam ma ka retsamulut ka masuk natin. Gabi tulang. Molo akaboru bere ibebere si baduan iboru. Sadahaka na itate. Mole ate mak. Di ngatung ris sude nasawar hula-hula. Aro tu si baduan iboru. Jadi buat raja dan kasauda tu dia meita. Melihat pak, nah sada mengata sudi ya ulau kamar sugut ulau sorma dua mata. Oh, Jadi tahu juga pada kasamu bahu gue semua ada mereka ini nomor kesitahi kamu lihat cuma juga aja maka konsepnya nanti pada pohon kamar sugut pada kamu mah sudi baru no sekaligus memahami menuruti menangna maniroi ya ka naong di konsepmu. So di nara si kami doon sa uta wala ate mah. boleh ate mah dia mau raja dan kasauda nami. Jadi open waeng huruf yang mak napa dua waktu pada datang mak. Marsogun toho pukul sia 30. Mopo manang masuk tu dabu-dabu langsung pinungkan di tangan nama damangon. Upang idohami mah tua pangulani huria. GKI sumuk mandala. Asa radehamu pukul sia 70 uwi. Disima saluhuk na nakahorok ni hula-hula. Terluwi matulang ngami. Silitonga do hula radei hula-hula papahan. Walau boy sudima akahorok ni hula-hula. Nah, soalnya ini raja itu masauta. Toko sada ulau, sada buru, sada anak kita ada yang masauta. Urut juga hamu kami. Ulang pasok buhamu ade. Jadi luksipul mopo mengnamasu sudah mula supinok tali kanan nah lah suduk marisi pasakon ni
rajai tulang silitonga sabut tudamang nami na bostang do papahan ulos AP2 naman Gabi bang. nasa AP agak dua. Jadi duksipuli mangulong ma rajai sa tokit upake kami ma pikion songon acara keluarga duksipulan non acara keluarga manihut majaha jujur ngolu ni damang nami na bostang lumipat dulu masuk kami nomor tengah tubuh gorong nami perdulun lo masuk rajai tulang sini tonga mangihuk mapapa dan seterusnya alai bolong tukso sipulpe dia acara ni permasuknya kahorong ni hula-hula sudah persiap toho pukul 10 dulu manang jam sada siang masih panganom mahisa Duksipul masih panganon upasa kami mamusen notu pangulan Huria asa ditutup sipul mangan Duksipul yan doon mangihuk mangido pangmurupiyong mahami baru pe duksapui gorang nami mamusay akahorong hula-hula na susay do pe di manuguti magdalang matulus at saraon usang kapihamian non sipun mon jam 10 manang na jam 4 sore di pamulan ni Huria nami damang nami ng Sorba 2 suat tonotong do tubunan ni Pasugit si Tabo-Tabo si Borong-Borong Kabupaten Tapanuli Utara jala hamuma manguduho ni las hamuna do Panginoon nami tu si Tabo-Tabo amang pangulan ni Huria. Jadi adorak susahat tu pangulan ni Huria jamau pati papuhon dus maruhamu raja nami tulang silito ngado pakpahan taringo tu perdalan ni pergambaran tu rajai tulang silito nga pasalon nami ma bolo si buaton nami lupo si tio-tio do pergambaran pasalon nami tu rajai tulang silito nga ima tulat tombu do pangemei magorni tupak pahan tulak bona turajai bona tulang bona niari tulang rorobot sombanago pasaron nami tuhuda-huda na warangi sa tuhuda-huda parsiat pasaron nami matok soba turajai do masahuda tulang nabulog ma do sianu pesuhudi tuang kapunguan-punguan de pernago masudi termasuk mapangulan ni Huria sudah punguan do akka punguan ni marka pe punguan ni boru japan nago bolo tu boru bere ibe bere si matua ni boru kangkalan rukung ma paringot tu ulos raja nami noksomal hulau kami di Medanon di kota Medanon do hulau kami bolo ulos set tulak silito nga dangotahan na ni ham mang nasa dia be iboto hamu na do na pinopar ni aka beremu aka paupumu na ngarong di dagas naksongoni pakpahan alayan mo na tulak sa tula huda parsiat tuluma raja nami ditaringo ni hamu raja nami mangido hami do ni sopani umami rajai tulak silito nga do huda-huda papahan bolo tumpe diharoro munai hamu hubaho ni hami lasmaru hamu tulang nabuju do katulang na basa pasahakon nami do piso na gadjangan non nung masuk kamu tersendiri kanon nami piton nami musik tusi lasmaru hamu bolo tukso nakko pedomu tubagas pasaulyo kamu ma tangyang muma tuduhang asa dapat kapasu-pasu nang tula-ula papahan ida damang namion buanon nami pukul 10 tungaborngin tu si tabo-tabo si borong-borong bolo adong peter lumobi raja nito masahukan adong ko
lasima mobil sila aja iman mobil pengiring. Jadi bolot pukpe sumaralaman nung maralaman may karaja nami mamereng situasi tempat songoni mana boy panjulur kami atik biarong akan hurang menghidup paniroyok kami buat pardulu matu raja nino masautan nami. Jadi boleh mak dia mau sebutkan namin kan mak takas tris di lubuk kamu songon dawan yang jalan tutur jalan nggak kira isi sudah kami cuman ada melakukan berpikir kami dari waktu ni na maupun kingan itu ngabui bayi turut merpakaian sudah kasutun manusia 70 biasanya jam 10 lagi lah ala na tongdo balok kamu hutakan jadi saya asal dong jadi jam 10 marin dong kota jadi namin 10 nah dari waktu jam 10 baca mulai asal sudah boy siap merpakaian namang ikut dari waktu urutannya acara memang kasong itu na tahu ni beda don kami pengen satu lu bisi cuman ba tapakai matu waktu ulang padiriku satu pamulan di hulian non dari waktu na masih panganon mulai siap kami doa sauda tadi mah kami nah penong di pasar tahu tu perkateri anggo mangaladinian no di kipar panganon ni tadi mah kami siap doa sauda gabi dari waktu na bawa tanda kuhuda ba makina situasi naman nun kaitan na po ito uwi me dari waktu akap perjambaran do ulus na ano nakahorong ni hula ba naman ang gabi mulod sa kami siya doon sa huda napas sa mga ni nasuto ni tinggan mo alay nakis mo ni ang lupang ilo ito kapag panatuliyo siya nakahorong ni hula sa sumuni ba jura sanggapan siya kami niya doon sa huda pagkiluwa kamu maka masukan manangna panatuliyo siya itong hula-hula ta berarti baca kami lang sa huda oleh ate marina dyan itong masautan estem do soroha open ay pasatami mapa asatiroy hamu hami pengurung muna lagay tulang sinitongan Wala natin magi-hamu amang burunado na nagana berpen. Kung pati yung hamu sa konsep na pinay muna tulap pa masugod at upit ko siya ng guru. Sa kuni masak kami tulap. oh lo lagay hula-hula pa Amang guru na burungju. Kami marsugod dan kauwaran talaga. Sito bilang dinadinggan, pero binadinggan mahami. Gamit na horos anong guru. mau lihat matulang Mangido panerema ni Mose tu rajai bona tulang kami utasoy diamu pangulan ni hurian nami tu takasma anu si pangulan ni hurian nami Boleh tema ni hamu dong asa hurian nami keluarga besar na baban di pan orang yang muna no katakasu boto ami dinamopo pukul 10 manogot na berada mahami di siapa ya dugi tanyan si pulumangan kira-kira jam 10 tolu berada mahami di siapa taringot tu ulaun huria di pasar tamunakin pukul 10 mana pukul 4 berada mahami dipanggil dua muneng gabi majalah horos